Kadorbar mangtingka kebasan Sengilenter, jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, kelas dang haka arp santerik mentau benai leber, arajar kat kendai. Bat ke ban sakut, haka arp kendai tering. Haka sengis dang jong ni Kadorbar, haka basdang haka por mestep, layo ya kejing pulie, halor kejing penkre ya ke mangtingka jong senam arajar kat kendai, arajar arpo. Now Deputy Chief Executive Member, uba penya sings im, ubala pulie ru, ya ke kaipot, halor kejing pulut pisah ke KHADC, House nem balalen, bat kejing pulut pensep. Hakan ni kesengis dang jongan ni Kadorbar mangtingka nakalyang persya kelawan raru ikikat tu kat ni kimat banyatai bat kejingpan jing pencai. Nakalyang UMDC keseng Kongres na Miliam Constituency uba Ronnie V. Lingdo ulapan jubab na Executive Member bakmi ya ketnat kikam ilaka uba penya sings im halor bakis im ki menteri kila anem ban let yalap election na kebenta ki kertong kebayakon ya ki election MP MLA bat MDC bat lada kimla ki ai kilenti ban shem persya ya ki. Cuma kalau mungkin di nomor kondisi yang popular adalah laut sebagai di Jepang. Sebelum juga Mr. Chairman Sir, dalam pada kami kalau di kendon dalam irrelevant action groups di tempat yang mungkin masalah tengah kita di rules ini Vanilla boleh aktif di orang kita experience. Sampai dia Mr. Chairman Sir, video basically kelas dengan dari member Katkum ka United Khasi Giant Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 haka section bakhat ar kedosha yang tu taking part in politics and election. No chief, deputy chief and acting shall be a member or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in the aid or assist in any other manner any political movement or activity. If any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this act, the decision of the executive committee shall be final. Kemudian suatu angni Mr. Chairman Sir, ba ladadon kum gono jeng penkenya kini kain, kemudian ke bor, ke ban sim action ke dek executive committee, ke dek kata ke bang kuat ban suatu. Hoi, Mr. Chairman Sir, kumulakan lidi member ke kadehi hapok ke executive committee ban sim action ya kinu kiba kat kum kenika aks keberadaan hang ni. Nak kemta ke jing penken yiki kendon hak bede jing shimbenta haki election te hinrai kani kalong general principal act namar ki don ru ki hima pat ki bampat dan yala ki jongki act kini kita te yakiru ki syak kentup lut barok hakanika principal act 1959 but ki kitu ki hima ki beladan la ke jong ka act ki ladan ru la ki jongki kendon ki belate iki namar ki dan kumba khat khandai tuli ki CM-ship ki lingdok-ship but surveyorship ki beladan ialah ke jong ka ak kubleishibon Mr. Chairman Sir. Mr. Chairman Sir, beling on ra kene ke jingkeli namar ba hakene ki election ke beladep hapo melem constituency ni yo jingtip betikna ba ki CM ki menteri ki la shimbenta haka kam politics but hado bakilayat man kanbas ya katukan ni ki political party but ya katukan ni ki candidate hado kapula penong ba ki don kirang ba shnong ki bala shapen bor bala da pim ya sno lang ban ni pim persya ya utau ta u kertong ne ya utau ta ka political party kamot nakaliang jong ka hima melem nakaliang Kadorbar hima melem kila ban penon kami kabuat kani ngi don ki proof ki bobyang bat ka ba ngatrai nang ni ngakarpat
ya Deputy CM ba penyai sing sim banga try de ban ai no dah kerja order ba kim dei ban sim mentah keno ke kam election nomor kene ke penduk ya ki pai ba kin jit lai lui ya keno ke parti ya no kandidat bagi soman nga hapo melem ngan itu EP la tikna ba u acting CM jo ke melem ki menteri kila lap hadu bakiliai pisa ya katukan ni kinong penyai sinong namanta ya ki kertong baki persya tengah snow bakan down ke jingile election ke bakut ke basuba ke bang yang nakten pareng ke free and fair election ngada kerpat ya u deputy CM dan buram ba pinai ke order ke ba perking mentang indang down sekowi election ke election MP ai bo pai ba unjet kat kum common lailu klem dadan keno ke jing perking keno ke jing penbor yo pai ba ban numna syu ban pendon kam ya ka hok ke ba kariti sencha jo keri India ka ayangi bangin la banjit ya uno kertong ni geno ke parti ke ba kimat akwa kata ka assurance no deputy CM. Mr. Chairman sir, I kublai MDC na po malim belara ikini ke isu but nakalian ngajungi ngin stick baik bakani ka ak ka baladan kani hikala kedau syai kala de kanong rim kumbala kedau ni Henry lada I member I nanti na po melim idon kum kita ki jing sya le se pila ruban pak syaka office jong ke executive committee. Mr. Chairman sir, na kejing kerpat jonga ya deputy CM kelong ba banai no kenja hukum ba da ka ba in black and white kumboong nakten pareng mo ba kimbet syu ban simenta nomor yau CM ya ki menteri kamot ngi nyoburom ya ki kum kita kinong sinsar ki bomdan kano ka baydey ba kano political party na ka sengsani ma tengi kwa ba ka jing sinsar kalong ko bokho mga try ba pinana da ka hukum ba bat pendon kam ni ka taki an ki kendon ki badan ba kimbet syu ban simenta bat kano ka sengsani ma ne uno kertom katang kwa ka assurance lane ka jing menjur kubur na u deputy CM in charge. Mr. Chairman sir, kumla ajing mut dei member nang tino po melip ngin exercise ya kani ngin le ke ba dan kam nakal yang ke isi boleh sebut. Mr. Chairman sir, naskah abang supplement ni ka jikli bawa di member na po melip deputy CM dia jawab yang ba katkum itu ka 1959 katkum itu ka section 12 yong batang ki chief bat ki acting chief tiane ke jingkli go ba whether the CMs menteri of various sima ti kamut ahni pa yung yes kamut dong sebut ki menteri ki haplang ani bala sakang ti ba I mention ka akbar ka ditang ki chief ti kamut ka ak katikam ya ki menteri ki rang ba asno 1959 kumbangla jubab naduk ke basdang kidon ki nama kani kalong general principal act hang ni kam kedoi ki menteri ki lingdo ki kiwe Henry kumman shu penken mau masa cuman sa nakam ta ka kam hapo mau plang ru le se kumman shu anuksa ladon u lingdo hangte belong chief haka hima haka lingdo ship mau plang but nakadaw ka jing klat kendit no house name aja khan rio te what EMDC jong kamau plang ru nama bah iwan na katu kakur bala ihap menchimti what ya kakam hangte hapo kam chief hangte hapo mau plang lingdo ship te what kani ru le se haka isi ka barim haka isi barim ila kham pen jai no haka bede ba ka case jong EMDC hapo mau plang te Henry menta pat shua election ila resign la yo ban pen bai thmai no ya kani kakam te nakamta ka hima nakamta ki lingdo ship ki bladan ya kala ka jong ka ak kala ka do shai bawat iki menteri ru dengan shu puli kendat ban kham shai habai dei bat habedi ka kumbala kedo di member 6 million habedi ka hima million kalau dan la ka jong ka ak kani ka
Khasi Hills Autonomous District Appointment Association of SIM, Deputy SIM Electors and Rangbak Shnong of Millennium SIM Act 2007. Hakani keladon ru ke section Haka section Arpo Jonika Act Himamalim Act Arjarnyo Keladon taking parts in politics and election. The SIM, the deputy SIM, the basan, the menteri, the lingdok, the SIM right, the lingdok right, longsan or Rangbak Shnong shall not be a member or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall they take part in subscribe in it or assist in any other manner any political movement or activity. Kan ini peraturan Syah. Mr. Chairman, di nakajawab jawab PCN kebun ba kiwiwi ki himal babun ka apply ti tangga apa kamlim ka apply ni ka ban kali ki no sesar lalu ki no sesar ban sibata apa ka politics tinggal so masuk aja ni saya masuk ni ka section 20 jo kamlim ak keladon ka amendment di suatu amendment ka kalapelat ya ki tikalung ka bersyarun ka berbesar Mr. Chairman sir ko ajo bagi saya ta Mr. Chairman sir, ia kata nga required notice ni member. Mr. Chairman sir, kami ka jingkali ka belawan ra di member badan buran apa melim kalong sisa KK ba bat ka jing ki allegations ka ba ilawan ra ha khamat jong ka house si barakaway kilang KK bilang very serious. Te katkon kani ka melim act section 20 hangi la kren syai no bala kun bala batay dai deputy CM te hangi ru kani ka 22 if any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this act, the decision of the executive committee shall be final. Te hangi ban syuang ba lesi ban syuya kinsting kami te kamlong te nagaliang ka jonga ngakwa ban kali ya i deputy CM kay ka action ka ba inle halor kami kay ka bala wanra hapo ka house. Ladadon ka allegation, ladadon ka complaint dari sini ka isi kan lek ke badan kam. Kebetulan ngaru ko aban supplement ko jingkali lada na kaliang jong inventory jong kahima milim ba bala mila resign tengah suwar ko hato kini ki rule ki apply lu dia borok ke hima namar kumbang ayu i he po hima nong stand ro kalong kaju hakaba uling do jong kahima uri we mele menta te hato ka district council kalam na ban shim kumbala tho ngane ke rule ni hato kalane man simkam makamta ba habban resign la shwa kum ulung do jong hima kumbala tho akne po izul. Mr. Chairman sir, kumangla jubab kidan laki jongki act halaki jongki hima te hagawidi bak jingkali i MDC na po nang stoin singin dan kam ya ka notice kenang bangin la ban penbiang ya ki jubab kibat kena masuk ka jingpu jonga kalong ba hato ka district council ka anjo ka district council ka kamhe ban ya ka hima ka kamhe ban ka district council hakitu ki hima ki bang ladap codify ladap wanra da ka act kemut katu hikan kan yang katu ka act hakatu ka hima hindi ladap dan pat kanu ka allegation ka complaint phila ban wanra syaka office jongka district council. lampang bulan ngaru na kwaban supplement ni ka jingkali jong MDC jong melim kemongi para member ikon Grace kalau kawa ek basukia na kabata jungi
keimlang salang ke jagberu bagi baki sim ki soda ki menteri ki ya penjaklia politics habire bat ka por election makalem junga ngalap hapo ke hima no bos pho usim peleng kanbas persyabat ya ki bomon bat udon ketu ke salian betang ke kuwi ka parti manakalian junga ngalalap bandang sukwa ban bo ke cingkeli hai deputy CM habire bat ka hima no bos pho keladon em la ke jong ka at habire bat ka berpenyak ya ka hima jong ka no bos pho te terima kasih Syekh. Mr. Chairman sir, ngakerpat I member Badan Berab ngadan kam required notice habis kani nang bankan dikena kejubah. Mr. Chairman sir, boleh ngawan rak kini ke jingkeli memar ba mentah ngakerpat ye CM deputy CM ba semua ban thau nak ke rule ban kentup lut ye ke hima ki leadership ki leadership barakoit namar ba ke menga ong ye pi Mr. Chairman sir ba kandon kata ke ba kipai ba kila banjit lai lut ya uno kertong la kano ke kertong ke bagimon ye ngi pau ha ke jing jubab jung deputy CM badang bun ki hima ki leadership ki leadership ki bom padon kemenekaan te kemut lada la perking hakawai ke hima ke leadership ki bun pat kiwi ki hima ki leadership ki bom pat biang tengah try ke de ke por ke bo biang menta ke ba ngiyo deputy CM in charge silaka yang dynamic ngait ba inle ke badan kam ba barok Nak ada ini tinggal ini nak kita bawa betul buat cinta, abdi macam cinta sosial komunikasi. Nak ada benda isu agak isi meeting yang bagi apa ini berkait dengan ini juga buat kerja akan election. Kata dia sudah besar, apa ini barang kaki nampak untuk besok. Sesama besar besok. Ngaruh masuk ke sebenarnya dia jadi gimana siapa agak isu berada bah ilang pasang sekretari Islam tidak benar agak imbang agak selama tahun ini bagi orang buat kesan yang parti dan apa harus parti yang charge bah yang ini bertanda memakai election apa parti bah kan di jamaah bagi pang employ KKI kebentar di balik dan tadi bentar election berman suap ini kayak election Besar sebelum melihat divisi yang in charge negara kalau Islam itu kata gue jadi ini masuk ke pasar yang di kota Singapura untuk bersama apa coba kita Nomor ini terjadi di Syah. Hatau menteri miskin masa. Lain yang manusia dengan politics. Syah yang house tadi yang boleh syah. Iki rules tu imam maka apa tinggi. Kenapa kami kita berbaik
Requirement kami tentang kepada hamdan ketua juga. Hari-hari kesyara menteri rasan sistem kilang yang berisi kita. Suara anak buayin persyarat bantu jadi angkut 5 orang paling kita. Berkunjung ia ke appointment and social chief. Ada nak les pasan. Kenapa para host untuk kita? Kedua orang yang bila itu bagi kami assurance spesifik. Dan kami akan menjadi statement. Hal yang mana statement kita akan share itu ini persen kepada orang-orang yang sedang berkonsep. Mentari bukan itu kecil. Nomor 11 negara Prabu CM pun boleh juga. Subject to availability of fund dan so kejubah anda suplemen anda suteran Mr. Speaker Sir kita lakui nanti pada siapa dan kurang dan awal nak fund betul ini yang persiapan baru untuk kami bana penek bisa iklau betul dan penek dan penek iklau betul dan kamu pergi dengan dah foundation maka rekonstruksi dan juga subject to availability of fund. Tetapi kita iklan kena iklan berfan dengan semua dari hamram juga stability dan persiapan bagi fund nama kena kan konsan berkata nama kena foundation berkata kena paten meminta handai ki pateng ki benangwan haki senam ki ya ki benangwan bangin pet baki klau betap chungi kinum shu pembatar na snow ban kerpat ya siam badan buram ba ban donno ki an ki ban khamper king ya ki klag betap ngan shu ai nuksa hangtai hapo mlem jungi Mr. Chairman sir hakaba ka klau beri pek ke forest kidang reban ki klau beri pek ke discouncil don dim don sechu dengan kerpat ya kene ke isi ba snow ba ban thauno ki an ban khamper king baki shnong ki thau kinam pom patharno ya ki den ki set namar kala poi ka put menta hado ba ka umba mumdi la shitam pinpai ka jing long ka mariang menta kala khlet dengan snow kumki real badon ka jingket khle kumki nomi khamat badon jingket khle na songa kwa ba ninishim kya ke ni ka kam ban chu jubab kamne subject to availability of fund na snow ka de ka kamram jo ke isi ban persyang ban wat ka fund na menta ka ne ka kam ka ba kongsan ka ba patmat jungi dengan kwa ka jubab ka ba kambian na ICM sar ban chuang subject to availability of fund kata kalalong ka ba phimsim kya ke ne ka kam ka ba kalang ka perthai menta pintai ka don ka jingkala ka mariang ka ba isir khai ka bala ban bu hi ya kun ban re ka jingma tengah kwa ka jubab ka ba kambian now CM badang buram Mr. Chairman sir ta kulai sibun Mr. Chairman sir how they ni ka question balai ni on subject to availability of funds namar berbor ya ni ka benta ni abet ben yo ka fund ka liang juga ka men te Long serius, nas ngau tunat pelat jaga tabat omdi tama fi long serius, berokhan long serius dengan ki isu, namar kum bagalan menta ka perhai ke mariang ni kan tan kerdu, namar kum ong menuris tangkat nusnam, tangkan dia pore, baga jile semaji kan long no aga ndai isu igi wei pat ki tam dei, bat kadau bukong sanhi kadai ke jing bom don isu jo khlau tam, te ngidang siong ki isi ke dang thamai ngadang yo ikan ika jing tip ke bedang thamai ngadang yo bensiong suki dang menu te nasrul tunat jing ai jing mut ke jong fi te ai lat ingin nang ni hikmat bayun ya pek bahai ni ai samin dengan ke benta
but in persang lu ban le ke ba don tam nakita. Mr. Chairman, sir, na marba tentang yang Gadis Council jungi latip tang kinong sina footpath. Labun ki scheme baai tang footpath berjaka sajan hot kita basyap tiang yo dangi tau jaka sajan non umsyu patlasha. Mo tengah so ki footpath manai support jaka sajan ki jaka sajan ki biang batiang yo ku kamdon. Tengah skong kerpat ya CM ba lada kum kene ke SPA bang yo na government of India la ban dainam ta kita ki jingdam kam ngomong baki footpath kimdai ki badon kam ngomong ba jaka sajan kimdai ki badon kam dan dai ngasno ban penek pensa klag batap kilau adong kilau kentang jongi wat ki kilau jong ki rat mo ki ri rat jaka ban chui syrak kam tu ngila ban tung ding tung sit no tengah ngasno ban kerpat ya CM balada ngila ban yo scheme na KSP ban thau footpath ban thau jaka sajan balingin persang ban ya kren government of India ba khandai 4% lane khandai 4 na kispa ki khlau ki batap kadai pai Gadis Council ngine kren ba ka sarkar India bukan iPhone na mata kane ka banta bat ngangai ladang ishim lang ya ke experience si chairman Mudan Buram belalong CM but siya bakane ke step committee bangi kit khot jong ko position bangin le ekane ban pene pensa khla ko batap ekane kari khasi jentia ba ye jungi ndang kerpat ye CM ban sim khai gane ka kam ndai ban chu sim sting na mar ba kare kamram jongi kum kinong mi khamat ba ki pai ba ki la je bangin pe ekane ka bantaru na kwa ban kerpat ye CM kata ka chinga jumot jonga ladang ila ban yo scheme jaka sajan footpath na ka sarkar India ngine persang ban pe na mata kane khla ko batap. Kita hublai sibon nombor minta malim te ngasnya bon ai nam syafi befidation kalian yati fila ai suggestion ni bang concrete suggestion tinggal selesai dengan sama kuda yang kata to ai la ini dengan examine kan mo ta Mr. Chairman, sir. Kejengkeli ke balawan ra ada member Budan Buram na pemilim keniru kalong sisya ka amat ke bakong sanbha kumbangi kini kisngi mo ke ba kamariang kalalong sisya ke ba bu jingma sisya yang ki bendriu brokhati ho ngalai kejengkeli ru hangi kalong kat kum ka availability of fund tengah ko abang keli hangi ya isi yang Budan Buram kat no teli ki plantation jong ka council kedon but ki hakimu ka condition ba kilong kini ki plantation ki jongi ki plantation council ki don khadar tli maka banti biki conditions so kini ki plantations kilang hakamu kedor yang condition kan agak confirm. Kilang kumur. Ki conditions tinggal ba ki lalong baran ne, ki dang urban ki clown ne, kata kedor kan. Ya kata ngai mat. Nan habri gua notice namar ki dong di clown ba kajing pom di ngasiat na kapor na ngapsut hu orang. Tang man odem kam bangan lang hat lek. La adem tang ne ka syuki ngai man ngah ban lek. Inspection ni ki jaka bro. Mr. Chairman, kidon ki plantation ki bakat kumbang atip baki don ki bala mo latung ki rubber ti ngaku abantip kan kadang don yang ka scope ka bala se ka ba tung do rubber hakini ki plantation namarah mangai hakini ka budget ru kan damang thani ye ka forest department ti ban nang le se ba mundon ye hakini ki cloud ki jungi te klong ke basusi kani ki issue wadi ka ba aslam na bukti gisnem na snol kan bahag tak raba plantation te ngadang syong gerakan usni ngam per opej bahag kita file kod gisla ta ailat ng di opej sa la ban juba per komedai no please Mr. Chairman, sir, langsung ko abas pemani ka jigli wara di member na pemilihan ba Roni Lindo namarwa ki bubuan ki klaula yung kontrol amnis dengan council mengidan kilau rat kilau adong kilau kur kilau simen
tinggal dia benda jisai ni ICM hatu yang ni kikau bagi dia kau kentang tu nak yang ke isi ni council kena jual jirat ni sini kikau berper-per benda nak uput usam juga council. Dia apa jadi berkata Mr. Chairman Sir nga imat ka required notice. To lampang menuram ngaku aban suplemen kendiat alor gani ka jingkeli balawan ra na i para member badan buram kai kamat ka ba ngisudun kam ban yakren kalong ha ki benta ki ba ka district council ka klempat kta handu mentah kumale ban yo sngo khamtam ha ba ide bat kini ki klau right ki lau kentang lane ki klau kur ka bangidan ni JE bahagi ni Islam ki beladap na kalian jong ki right dan ki kur bat ki lau kentang ni ba ki sulong tang ki klau ki ba na kalian ke district council ngangi bahdu menta ki klempat perhat ya gani ka benta ke kalong ka benta ka bakrau bakum kari bat ka perthai bro ka wei ni don ni gani ka mat ka ba kongsan ban penek pensa ki klau ki betam kai ka bangasu ban ong kalong ba kan bahasibun balada council kan simkhia ya gini ki klau jong ki right ki lau kur bat ki lau kentang bangin ai ke jing kersan seki lani ki kenjafon bat ke jing betharu syaki right bakin wat ikilat kilinti ban penek pensa ya gini ki klau ki betam bat ngamtip laga council ka ei kamat ka bakalale halor kini ki klau ka baki right ki judon lani ki lau kentang lani ki lau kur dengan ko abantip na i sia medan buram ba kai bal council kalale hadu mentah halor kini ki klau ki betap ki bakarai ki kur ki lau kentang ka bangi dan Mr. Chairman sir ya kami akan mau ngadu ki por mensua bangalong bangampat don ka bangalong MDC ni kita kisna mensuaru ni juyo ki jing pam na po jong ka isi berbor ban submit ya ka list jong ki klau lau kentang ki lau ra ki lau adong to ter si kisnong ki thau bat ki babuni ki konsumsi dan ki submit bat don ki submit ko tamut nadu ki kisnam ki balikno tengroi ka ki jing simkhian kalian jong ki isi ki badap ka ka kamram ki jing le jong ki isi ki badap ka tang ndati bahar te kumbakalong menta ki don ki jing pan jing tip ki klau kad hadu mentar ko dang don ka siti ki ba na po de sing ngi kwa ban tip gi klau ber na po nyo ka hima melim te ka ai te bangin le nang ni sakmat pat ya ta ngai mat ngampat la batai na mar ngadang kumalaong menne ngadang thamai e suki ti ngampat la tan batai te ka ai ke bangin le ngai mat ngin hapan ya syong ka isi ki jungi ka ai ke bangin hapan trei na ta jong kani ka kam Master Chairman sir hidup dari jin sukmen ya kini jin keli balawan ra baik ipara member jongi baroni wilendo syapang kejing julor jong ki klau bat syapang kejing ma jong kamariang ban si keren hangi bat ban si penenkam da kaang kalong ka besuk hanre tutip batang gawe kejing sisya galong ba phinla ban punya klan ya ki bring na kamariang kidon kam ban pai sya kamariang na gabenta ke jing jongki tengah hagini ke por ngasua ban ai jing ke yin borok ka wei YCM magan buron ba phinsim khia ya ke kam ban bo da ke expand ban puli kat kum ki jaka namar ba ke jing penne ya kamariang hanya rilun kasi jaintia jungi kam shong e ta ke jing la jong district council ban smartphone ban thong ding thong si namar pio i harilong kasi jaintia balai bangong kunta blong la kurkhui ke gamariang jongi kalan kat kum ke kontek jong ki brio ke pher na kawai ke jaka shi kawai pan komungi shawas kasi hills lipom uwe udin umi shispa beli tegataru umdon kam skim ban thong kom hawas kasi hills henry ka ai ka badan kam kalong ba ka council kan bo ya ki an ki baperki ba ki bre ki ma ban pom ki din ki badangret henry kila ban pom
tangi ki Pransi ni nyon si seneng wala ka council kala ban sim ia kata kajing perking kabakrau langit bakani kamariang juri kan menjot hadukan ni ki bro preng jong kajing dul ki apa mi dir batang kat tu ban thang renga ngimla ban len pemla ban penyeklan ia ki bro na kamariang te bang sumare kamariang ki don pade di jaka ki lon ki bang silen sa komolong gamau tharresan don kami ke pisah ban alot ia ke phone ban thunding tendrai na ke bentar kini ki klau ki rabon depa ki din kalong tang ban perking ki brio ban bo ban kerpat ki snong kaji trailang bar ki snong ki thau ban bo daga ang ga perking ba kilo ki ba pom ki din ki ba Pransi sepo ning nyo sa unsi sepo kin ha pa gi sa pen sitom kadang ile kunta kalong bagi konsentrate ia ki bom yang klau ki baselen ka council ka ban permi ki phone ban thul bar ha gitu di jaka ki bradon lupa ki din kan perking bakim de dan pom ia ki din ki barib kane gadi di jia jimut namar habang ikrem ni genu ga bunta ni ha bantep ya ka kontek namar batang lawes ka sihils bat sariwar kala ya per kai ka bangido ban le hariwar kai ka bangido ban le haboy kai ka bangido ban le hawas ka sihils lom kunta ngimla berkawai ke bangka dan kalong ke council ke day ban ai ka an ke perking ba kilo ki ba thang klau day ban pemi ba ka an ba komi kita day ban kemar dor ba kirang ba snong ba ban pensitom iki daga set patok da kisnem ba kita ke day ringkat kene ke jingkeli bro lawanra day member juri kene kata kala belum kajing toy na kabenta juri ban penne pensa igi klau kumai Chairman sir bu juri the question awa kerpat iki member let's say belong bu juri maksud tu kerja jemut dengan member maksud tu ba kidon le em di and ba perking Master akan menjadikan menjadi beri Master Salman Sar tah bu juri Master Salman Sar kumai Shibun dalam member di Batmai hari ini don kajing seluruh nomor kajing kli ya kejat beri tiga jingkeli jangan minta kalong ya CM magun buron jangan kini gapor tidon ne em kita kian kita perking ban mempenjot ya kamariang ta khumai sibun ya members ibu ai ki jingkran ke bajrang ngasnu tunap oi bulakam de kita ka question oi lakan gun motion ke de ajimur ke i ke snow jom members khamtam gun bel apan paw ke sin kong ton la pediang nilai te hakat kum ka forest ag hi takam sha ai te ban supom laki laka gidi mo ko alon ka forest ag Mr. Chairman sir na kwa ban kali ambu ko jingkali siam dan buram hato lada don kino ki hima ki bakwa ban sedang kano ke project kumbalong menta hapo hima malem hangte hapo jan kejat ulum Shillong kimut ban thau ya ka tourism project limat ki kenja resort hato ka donem kanu ka an ka bawat ki hima ki hapshim NOC na ki KHDC Mr. Chairman sir banjubab yang kata ngasno ko bahad fi ngap dah ayu hap ko notice ngai mat tiba kada don ngamur man si jubab ulama mar ngam ayu require notice mo please Mr. Chairman sir na try ke jingkali kam dai ka ba namar ba kat ka sarkar India ka sarkar jilla ha ba kamun pentrai ke no ko project lada dai surok dai ke no ka habyo NOC na KHDC tengah try tang iwe hima ha ban le ite project nga try kadai banlong wat iki himaru bekide banyo KHDC ka NOC na ka no objection certificate na hima anaka KHDC Mr. Chairman sir Dr. Khulai Sibun Mr. Chairman sir ha kadin min pek ini ibu dan kampi ga you mungkin also yes boleh ngom minta Mr. Chairman sir namara kani kalum Shillong ibun ki beri ki basuto bakla bakadai ka tolong tang jongi ki nong por Shillong na kwa bantep baki nongsor ka tolong kadai nang te te menta ha ka jaka
kaba day bandan ki klau ki betap sosi ka hima meliam kemut bantau da kata ke resort kemut hangtu banwan keleng na ke pertai tu habadon ke resort kemut kin habdon ke jakalik bak Tementa mengiki nong shilong ngin habdi ke jabok ke jabahan ke buan kinong India ante tengah ngesau ban kerpat UCM bahaka bayde bat ketika projek ante ya polum shilong sloba wadamai NOC bikin tau resort namar balese ke council lane ngila ban kerpat ke sarkar India ke sarkar jela bikin thung de ki ding ki se ke belong menta phila la de kirban ki khlas batap ki turu ke dal de ki turu attraction ni mo tengah kerpat UCM sloba ban inspect ke ne ke kam la de don kam phila ban shim ka service jongaro na mga day UMDC nang tay banum sya ya katay bakahima meliam kan thau kata ka kinja project na mata ka resort ban kantiu tourism namar ba kaday ka tolong undi jong ki nong shillong brokaway Mr. Chairman sir nakwa ka assurance na CM ba inum sya banum ay NOC yakum kata ka project antay Khulay sibun Mr. Chairman sir nga imat ka lalu kami isu berkekuasaan bagi yang menega afforestation ketika menilai hendranya kular hafi bahwa nakaliang ka isi min pak ka nakaliang office min pak ka inspection halau tega benta minsa pak ka inspection halau tega benta kumno min pak inspection halau ka tega jaga hafi yo nakaliang office no biang oh Mr. Chairman sir ngilai ekran na dumane ngarong akwa kniat ban suplemen kepada kanika jingkli ke jong member napo melim ke jing ekran na dumane kalong ban alat phone nak benta kini ban penbaha nam ta kini ki klau ki petam te nakaliang ke jonga ngadon kniat ban ongkum ni haude kani Ngasung ban ai kublai ya kelas executive committee keba persang ban iPhone but kawai ni kita kalong nam ta ka klaukur kabadon hammat kat kum gajing tip ka jonga kalong kumba arp sanlak kila ai nang ta ka fencing nagam ta ketika klau kabadon hammat te mulu malang yo jing tip kam da dei ka batikana but kiladon berpersang ban le RTI hadu menta tingin pat yo ban pensisa hadu menta te ngasukwa ban tip na i chief executive member CM jongi bahaya kene ke fencing jong kene ke klau te human lala ban pendap na am kat kumbala sanction arpsan lak teka kata gede ke jing bakejing temu jong kene ka jing penmang arpsan lak hi kalong ban yada ya kene ke klau benang te lada Master Chairman sir ya kani ka pisah tu nga imat ka klemdei na po ka forest kalaban din na development kalab kandei tam kandei na development kandei na po forest Tuma social man sir ke ibang mut banong kalong kumi kat kum gajing tip ni kalong ba imat kani ka pisa arp sanlak ka sulong waste of money kala sulut kai kat kum gajing batai kinong song kalong imat tang kumba hapo sanlak ie ki pelot nam ta kani fencing te gajing tmu jong ka executive committee ka bladem gajing tmu jong ki kalong banyada kini ka klau te sisa kini ke executive committee keladap kelale ik benta ke badai ladang ye keren banyada ye ki klau ki petap ki badan apo kini ke ri ke bi ke jongi te nakaliang jonga kerpat kini ke pon ye CM jongi baimat ban wat jengtip ha alor kini ke klau hawede kini ke arusan lak tengka nam taban hatola pentrain em kat kumbala penmang ye kini ke pisah ye ketika klau ke badan hokmat kita gadai ke bah ngakwa ban kerpan nakaliang jonga yu CM Madon Buram bal ada jaba kumno empala ban pentrai ya kene ke arpsan lang ngakerpan yu CM Madon Buram ba take action lan ban sim ya keno ka jing pensitom ya kibru kibamla ban pentrai kam ya kene ke arpsan lang kat kum ke jingkwa jongka isi ke bladam
Master Chairman Sir, halor kejingan ra member kejing tip hanya poying ya taka arpu senlang te ngaimat kan jin dala bah ban kaliang jong member dugun ai daga sungo bah long ka bala complain finai daga complain tinggi hang ningin persang banwat iki details kai hang lu ka puai kata ka bo order ban hang tang saya aja ka misalnya ke badan kam lai pilih jengkeli Tadi betul ni. Mr. Chairman Sir na tharai hot na kadai bana written complaint tenrai lala ladawan ra hado po house na angai written complaint te komot Mr. Chairman Sir kajingnya tai hang ni po yin kamdon jumut mo nomor kania kadai ke yin ka ba krautam ko be tam te bangin ra ki issue te la dai CM nang kwa saka complaint te komot hinum ya tai shu ken hang ni po house kin su ano da written complaint tengah ngong na tharai da ko buram museum na tharai kai ke bangunan ra po house dimension kya kai na tharai ke department concern ke de ban le ke badon kam na dai ban da pan written complaint ha po house tengah ngasno kam dei ke biang Mr. Chairman Sir mo de ndai balon ra po house kata ke dei ke ba biang tam ke jingkeli mo bat ke isi kan le badon kam Sibon, let's easy take necessary action mo ngin sim ke badon kam eta Mr. Chairman Sir, aku akan bawa ke sekolah kejengkeli yai CM Badan Buram ba kedungan kejeng panding pathar kebelang illegal felling of trees mo hakini ki plantation kalau dia mentah bangasyong hak syukui ni padon dengan komplain umata syukur tapi yang member kan kum karul 60B kawai ke question yang ada bu sepuluh tang likely kita gambar buat place sausan gitu ni dengan kertas balstik yang karul 60B tang likely ya kawai kan question dia toh Mr. Chairman ngata tang artili kini gede balai hoi te ngaku aban tip khandiat hamiru bakat kum kejeng tip kejong kidon kiding ki baki ladep auction shen te kini kiding ki baki auction kedi ke ba kiding ki balade ban penhab no na kejeng long lesi na ka age kejong kini na kejeng mo ne kedi ke baki auction kini kiding dei balang ba pan pathar illegally hang hi polailan Kumbalang mentah Master Chairman Sir kad hadu mentah bangasyong hak syuki padon komplainnya eri pemerintah mah padio komplainnya so kadi benda ka question dengan shu suggest kandiat di CM Badan Buram bamu inshallah syong la khamslam ni te ba labat ke department te la di ban khamlong thara tengah kerpat ahmad ka yin hi brokawi ba kani ka department ka khamlong sensitive terus ngobha ban khamlong thara Mr. Chairman Sir kejeng kerpat jongal ada kebala banlong benamen kenya tu ke rule 60 B ni nabu nok kuno santeli na mar teng ni wan ra hang ni ban yatai ti tangai teli teng gedunathan la dayo santeli in kamyo kejeng syai kanom ta kejum mentoi upai ba ada ba la Mr. Chairman Sir kata kejeng ya mentang listik ke rule sampai pada ni laban no toh Chairman Sir naskah ban dia desain CM kenian Mahu jawab yang yes, subject to availability of fund. Tengah yang statement dari Deputy CM, Bapa yang Finance yang balayo gagaran negara government sanfar kror. Tiada ke isi dan jitu ni, ban allocate fund kita kedeki cloud tetap dan juga badan upaka uput sam juga council Brokaway. Kena isi yang kalian agak inisiatif ko sa budget session tama agak kami kata kejengkeli member kalon na kami ka sampwal kur yes dapio na ka single government ka saan ang gagawin ban iPhone na ka bangkang ki cloud right ki cloud snow cloud dock tilda kailan ga ila tu kailan ga saan ngin bu untuk kami pintar beli gawin tak ini saya kan dia apply sebut jet tak dia apply sebut jet sebenarnya yes semasa
Ti tilda lepas di siam sepeda guideline tilda semua ka guideline kan bisa ka don jitu ne am nak phone ban ajirat si kipeki kau tab juga benang pak ka council Amin habla ya kata. Ya kodon kam double amin habla ate. Sa wa yede wat kadika jingli nakalian jonga sukwawan ban kran be jaka ka ban kli ke jingli hatu ki niki project jong ka sarkar kabadi ke jong sarkar nikalian sarkar India ki batte ki building ki batte basna kino kidon kamen no sina mak po ka forest department jong ni ka district council ke jongi Ki babuni ke jong kam te kan osina policy council. Buat kita bila mining kalau air ke jong kam te kan osina policy council. Amsa nama huling ku aban kli ya kata nama ba kadang ki ka jaka hapo makurat kadang jaka baring katolong na kabentaban di ki pajba boro jong tu kadong kathanya po makurat tenre ni imata ki yang ki building hasadong sokun harut jong tu kuwa ba ni di umengi ban kita kilang ban syong ki office ban syong ki quarter bon hangpi ban ngam tip melalui inspection kami i bakadon kataka jingle jong ka sarkar kabede bat ka ban peniklat ki jabok jaban la shala sesni bat kamtame kabede bat ka jindon jogi klal hangtur la pomlut la pendulut ban kwa ban kwa ya ki jisai bak hambha nomor ba nakalian jumi ka diskonsul hatung ila ban inam halor kata kabede ban yada ban kren ya ka sarkar kabede bat ka jing penjot ki klal bat kamtame ko tolong badi mengiki palba Pi lada pian ra hoi piawan discuss apo house biar tu on apo house. Dan ya ke details jong kata lada pian ra haga dur juga jing tho le singin jindala la macam mentip khambah kan jata jing jia. Bergai ke bagi depan le. Am suka ban kelibang ngal balai sa habede kini kwa ban tip sai langi don kam ba ka diskonsol ka depan ai ke NOC ba paka Syaki department juga sarkar habale ikin guru projects kamtam kum kitu bangalak kren mana Kata kan gum belaung menne kita kihap yo de no sina po district council kino ki project bro khot ke gile hak dia ibat ka construction jong mo ki bahab forest li pendu ga khlaw tap ki hab yo tika no sina po district council to no thoga ka isi ke sepai kuran kam to ni po ri ba jengkeli bar khandai ia mencat IT please Syampunar Brand Buram bat ikayin ni borok kawai kumbaka jikuli balabu di MDC yang kalambrai kajubab halar kata kalam hoat wilayah ban update ru ya ka artiyo mensywa deshibun Chairman ba dan Buram ngasukuman ba hadin bang labu jingkeli kila upload ya kini kishnang hendrai kabasosi kalong kila upload ya koi kishnang mau yang nyang kabaha popo ka Sautalat polling station katu kishnang hakane ke election benang sudap matraya borok koi kari India kami aban tabun tengah kwa jingpen syai na ia mencharge ba kila upload ya katu kishnang hendrai hakane ke election benang sudap kami aban tabun kane kishnang yang mau yang in sepet halar kata we'll look into this matter very shortly habagi pet menta kane ga digajuk jongka komputer bat ka internet te kane ga jing upload jongka council yakini ki district council constituencies kalau dapat telak bah chairman nomor ba nikwa ba ka council haba ka de ka autonomous body nikwa ba kan don la ka jong ka jing upload ya ka electoral roll khamtam marabani phai ki constituency kimjulong ka ju haka badai bat ka state assembly election haka MDC election ka phair ba ki constituency tigidon ki constituency ki bawan na shakwai jong na shakwai pat ka constituency tengah kerpat ye ia in charge ba insoba le ekbadan kam ba kin upload ya ka electoral roll jong ka constituency jong ka district council bro nang bangin sok bro ki member
minsa peknya kata, but we look up to this by the NIC, minsa trailang. Mr. Chairman. Kapar lakut kusinawag lakut. Just ini suggestion iba lang important. I kamnang suggestion no, but very important. And kanang important number let's say kanang manchu. Mr. Chairman sir, please I request you. Mr. Chairman sir, kindi adhoy kadai kay mga habanay ka jiro ya I am in charge na mahaipor ibalikot ilala ban upload. Tinday pat kabakong sa ninyo kadai ba havaydi bat kishnang ngatharay baway bakalarong ka computer kani ang to bat kani ka yalam bakla mo khamtam havaydi baka constituency ka jangaru kidan kadto kani ki bahaban le ki corrections ki babon bedo kishnang Ta. Dengan kadhari ka bentang katagalang ka presentation of the budget. Now I request Deputy CM to present the Council of the Emergency Council budget estimate for the year 2019-2020. Mr. Chairman sir, Shwa Bangan Wanra Ahmad Kanikayin, Yaka Jingmang Tingka Ngaso Bakade nga ban penpau igi jing snowman, but I kublay sa shisin pat. Ya baro kidukot na penduk lang ha kanikayin dorbar, kabalong kasin syong dorbar kabaningkong bangin yo ekren berkat ikikam kibaidai bad ke council. Mr. Chairman sir, kumbangi latip baro baga samai trekam jong ka executive committee kabarim kalakut no hadin gajing pentemai kidukot jong ka council ha election kabarang shudap shen na kabentasan senam. Kumbangi tip bau senam mang tingka jong senam arja khat pra khat khandai kan kut no ha ka laifu terik luber arja khat khandai sa hisin pat nga ai kublay yapi kumju ru ya kaying hibarok kawai kumbalong haus nam baladep mentaru ngawanra hakmat kaying ya kamang tingka kabapura ka full budget jong usnam arhajar khat khandai arhajar arpo bat ban karpat ya ka jingishim mentalang ha ka ban penyat chaprang ya ka sinsyar khadar jong ka council ha ka baidai bat kanongrim jong ka jingmang tingka na kamenta kitnat bapher ka balong katkum kimat ke bangi hap ban pentrei kam hadin balapusan bha halor kayo kakot bat kumjuru ha ka baidai bat ka jingmang ya ka jing penlut bat ka bapnya ya ka shalentem ka jing trekam. Mr. Chairman sir, ngasrobha banwanra syaka jingtip jong ka ying badang shen Nilayo sanction biang naka sarkar kami kabadai ka grant na kamentaki excluded areas under part 9 but part 9A of the Constitution of India jong usnam arja khatra khat khandai but ia kani ka sarkar kala pelat shibenta naga jingmang kabalong lai pusau crore khandai punyo lak lai pusan hajar but ni khmi lentiru baka sarkar shen kan pelat no ia ka badang sa shushu hausnam arja khatra khat khandai ke sarkar kala pelat ia ka pisa ke badang sa naka special assistant of central plan scheme kabalong khandai crore nru lak nru phra hajar bal ka jing pentrei ia ki scheme nakani ka grant kalanang ya shaprang hakabai bat ki kampenroi jongka council. Mr. Chairman sir, kumbajulong ka jingni bakongsan jongka council kalong nakabalun ya ka professional tax ka trade royalty on timber minor forest producers bat kaptu kani ki jingni na kitna trekam ki belapen I haka budget shushu ngakwa banwanra syaka jingtip jongka ying baya ka jinglut jingsep haka baidai bat ka general election jongka Khas Hills Autonomous District Council laju khati nakabha jong major minerals hinrai ka executive committee kanam shongthai banwat ikilat kelenti banang kentiu ya ka jingyo jongka council. Mr. Chairman sir, magwa antip ya ka yeng ka executive committee kanam shongthai banulong ya ka village administration bill arja khatsa baban penklain ya ka sinsha ka khadar hapo ki it ki hima bat hakaju ka por hakabaidai bat ki kam jongka muda kani ka executive committee kani ai budin bat ye trelang baka sarkar jila hakabaidai bat ban penrung ya ka ketin khasi haka 8 schedule jongkariti sensyar jongkari India batru na kamenta ban thau kilat kelenti ban penbe ye uput usam jongka jila Meghalaya bat Assam
Shushu ka executive committee ka don jing thmu ban penek pensa ban penpau perthei ye ka jing ruspa jong ka riti ka dustur jong pai khasi bat kumjuru ban penyar ye ka cultural tourism ka banlong ka lat jingmi revenue ye ka council batru ban pelila pelilanti hakayo kam yo jam ki khun samla. Mr. Chairman sir, ngawanra Ahmad kani ka yeng ye ka budget arja khat khandai arja apho ringkat ka jingpen I ka jinglut expenditure jong snam arja khat nyo khat phra om shim lapen I jinglut expenditure but jingmi receive jong snam arja khat phra khat khandai namar om patla ban yo jingkhen tikna yakini ki jingkhen on sepen I pat haka budget arhajar apho arjar aphuwe mentangin ye phai no syakaliang ka jingmi bat ka jingpen lut ki balong kumni harum hakabide ba ka jingmi ka baningkong nakalan revenue habakren kelum lang ye ka jingmi kumba lapen I hapo kani ka tanap kadai ka pisa na ka sarkar ka ba ka council kala yo hakadur jong ka grant kumba ka basil tulop ye ki nong trei ki bahap hapo ka land record land reform nalor ka jingmi na ka ba I issue no objection certificate ye kitu ki babu benda lani mortgage ye ki jaka jongki habaki shimram na ki bank bat kumjuru na kitu ki bakwa banbu record ye ki jaka puta ki jongki bat kiwe de ka baar ka forest ka jing peni jingmi na kane ka tanat kalong na ka balum ye ki minor forest producers ka royalty fee ka balum na ki legal timbers ki grant ki bangiyo na ka sarkar jila na ka benta banyada ye ki khlau ki batap forest protection board bat na ka benta ka tulop jong katu ka ningut ki staff hakani ka department ka balai ka administration of justice ka jingmi na kani ka tanat trekam kalong tang na ka bade ye ki form bat ki court fee wala ka jingmi na kani ka tanat trekam kam shimlong ka babun henry ka benrap ye ka jingyo jong ka council ka basawat ka market ka jingpen I jingmi hangni kalong tang nak ka ba ai wai ki artli ki yo jong ka council kata ka yo light lingkot but yo berni but katu ka ni ki jingmi kum ki bha na ki we pat ki yo ka basan ka trade kum bala kdo ha ka budget ka jingmi na ka ni ka tanat trekam ka de na ka jingpen trekam ha ka ba ai license ye ki nong khai but nong bala bomde rulum ki bawan tray bat kamai haki jaka bahap apo uput usam jongka council katkum ki kendon jongka an trading by non tribal regulation khat khandai spa samsusau kumbala penbaha haduk menta ka bahnrio stationery and printing ka jingmang jingmi hakani ka mat kalong na ka bade ki acts ki rules ki form bat kiwe ka bahnyo royalty on major but minor minerals ka jingmang jingmi hapo kani ka tanat kalong baka council ka khmi lenti banyo na ka sarkar jilla lingba ka bha no major but minor minerals house nam arja khatnyo khatphra ka jingyo bha ka khamki namar ka sarkar jilla kala palat ye ki bha lini ki shares ki basa no major minerals ka bapra taxes on motor vehicles la pensiong no rim ye ka jingmang pisa halor kani ka tanat trekam katkum ka jingmang ka sarkar hakabai de bat ka bha jong ka council ka bakhandai taxes on professional bat kiwe ka jingmi na kani ka tanat kalong na ka balum ye ki khajna le ki tax katkum bala penkup board da ka Meghalaya profession trades calling etc taxation act kumba lapin khamti da ka sarkar nadu ka shitarik unaitung khat khandai spa khandai phunrio wala ka jingmi na kani ka tanat kanang kiu na way snam show way pat Henry dangdon kijaka ba undang hab ban penklan shushu ka ba shipho civil work and development ka jingpen I jingmi hapo kani ka tanat kalong baro kiba ka sarkar kaladap ai badru kiba dangdai ban yo na ka grant to excluded areas jong snam arja khatphra khat khandai bat lakhmi lentiru ba ka council kanyo jingirap biang lingba ka special assistant of central plan scheme bat kiwe kumbala pen I haka budget ka bakhatwe miscellaneous receipt ka jingmang jingmi nakani ka tanat kalong halor ka jingyo benta jong ka council naki ilaka bat kiwe kumba lapen I haka budget ka bakhat grant in aid for protection of tribal
of Tribal Land and Interest. Hapo kani ka tenat lapen I kum ka jingmi ka badai ka Grand in It nakamta ban siu ya ka tulok jom kinong tray wala kaptu kat ni snam menta ka sarkar kamju pelai bat ajing rap shu haus nam arja kat shushu bat haus nam arja kat khandai arpau ngikmi lenti ba ka sarkar jela kan pelai ya kani ka Grand ka ba khatlai revenue from toll gates ka jingmang jingmi nakani ka tenat kalong naga jinglum khajana lingba ki kattu katni tuli ki toll gates kaba khatsau Grand in It for normal administration labu ia kani ka jingmang pisa namal baka baka dangdon hak ka jingpersyang banyo jingrap pisa naga sarkar kami ni sarkar jela hausnam hauniusnam wat lada ompat yo jingrap hakisnam balalai ka jingpenlut halapai menta syaka lian ka jingmang penlut ngan ai lingkot ye ka jingtmu bat kikam kumba lapen I ha ka jingmang pisa budget jong ka diga snam ka balong kat kum ka jingdawa kikam ka council bat kiba longru kat kum ka jingdawa ka por kumba lapen I harum ka baningkong ka Grand ka baningkong ka diga General Administration Department ka jingmang jingpenlut hapo kani ka tenat kalong ban siu ka tulok House Rem, jongki dekat ki members, jongki executive committee, honorarium, jongki chairman advisory committee, but ki dekat jongki. Nalor ke basiu tulok ki officer, but ki nongtray ki bela syong thai nakakam kentup ru ikiwe ki jingdan kam jongkani katenat. Kabaar ke Grand number 2 ke law department. Ke jingmang hapo kani katenat kalong ya ka tulok ki officer but nongtray but kiwe ki jingpenlut lamang pisah hakani katenat trekam. Kabalai Revenue Budget and Finance Department kumbala pen I haka budget ka jingmang pisah hapo kani katenat kalong bansiu ka tulok jongki officer ki nongtray kentup ru ye ki nongtray ka land survey professional tax wing mines and mineral water resource bat kiwe de ki jingdan kam jongka council ki bahab hapo kani katenat trekam kabasau ka forest ka jingmang pisah hapo kani katenat kalong bansiwi ka tulok ginongtray jong ka forest department but kiwe de ki jingdon kam kabasan administration of justice and judicial department hapo kani ka tenat omdan kanu ka jingmang pisa thamai baro kilong kumju kumba minshwa kumba minshim snam kata hakabasiwi ka tulok ki judicial officer ki nongtray but kiwe de ki jingdon kam kani ka tenat trekam kabahunriu legislative department kumala jupen I malau snam ka jingmang penlut kalong bansiu katulok chairman deputy chairman leader of opposition bat ki dekat jong ka council katulok jong ki officer ki staff ka jing penlut na ka menta ka advisory committee bat ki we de ki jing dan kam jong ka ni katenat ka bahnyo ka education department ka jingmang pisa kani katenat trekam kalong ban ajing rap lani financial assistant syaki school kumba lajule hakisnam baladep kentup ru ya katulok jong ki staff ki barang sa hakani katenat kabapra Civil Work and Development Department ka jingmang hapo kani ka tenat trekam kalong bansiu ka tulap ki officer ki staff bat ki jingdan kam ka council kum ka jingsiu ka belait ki minor repair work TADA ki officer bat ki staff nalor ka jingpenlut bam lakyar kumba lakdo ha ka budget arja khatra khat khandai ka jingmang jingpenlut ru kadai nakamenta ka jingpe ya ka Khasi Traditional Medicine Institute office building hampo Mokerwat museum ha Khasi Heritage Village Moplang ya kabaka council kalayo pisaling baka special assistant of central plan scheme badru ya ka jingte ya ka office jong ka executive committee kabakhandai enforcement scheme for protection of tribal land and interests ka jingdon ki officer baki staff hakani ka department kalong ban pentrei bat penklan ya ka kam katkum ki kendon baki rules jong ka trading by non tribal regulation khandai spa sanpusau kumla penbha hadu menta bat ka jingsiu ya ka tulap lamang hakani ka tenat trekam Mr Chairman sir menta lapoi sya ka bakut jong ka jingkran ka jonga bat ngakular hapo kani ka yeng dorbar hapo kani ka yeng badon buram bakani ka executive committee kan om shong thai banwat kilat kelenti banang kentiu ya ka yok ka kot jong ka council ban penbhai kurkom trekam bat pe benia ya ka jing penlut ka ba kadai banlong barabor ka ba adakar
Wat la ka jingmang ye ka jingpenlut ka balong baro arspa khatsan kulur lai pun riulak khatnyo haja sauspa ka khamhe khindiat ye ka jingmang pisai ka jingmi ka balong arspa khatsan kulur lai pusan lak nriu pupra haja praspa nriu po daka saupo pra hajar sanspa saupo tingka sa shisin pan nga ai khublei biang ipi Mr. Chairman sir bat ye baro ki dukhat ka ying bat ka jingker pat bapin ye menjur lang ye kani ka jingmang pisa lin ka budget bat ban ye trailang hakani ka executive committee hakaban kentiu ye ka kam jong ka council khublei shibon Mr. Chairman sir. The Khasi Hills Autonomous District Council budget estimated for the year 2019-2020 is now placed before the House. Kimobor ki bakwa ban shimenta hakajana discussion kumduru igito ki bakwa ban submit ikot motion kinsu bahaban pha ikot ki shaw secretary halane shwa ka sawaji jamit jongka arpindutri benabalai ajar khat khandai menta Chairman sir. Ngapai hakane ka jengkren lengkot halor ke budget. Ngapai ba khlamdan break up wise Mr. Chairman sir ka shuan by lamsam. Te ngingin ai cut motion hakano kanong rim. Ngamar ba jengsisha de bandan break up wise department wise balapan mang kata ta ki department. Te minta Mr. Chairman sir hangne la shuai kuntup lut barokhoi kumbar spak Hasan Kururtam tengah pak banyo ajing syai kandidat na deputy CM in charge finance here. Habedi ka court motion Mr. Chairman sir kila ban pet na ka budget book hang tu kala one back ka department wise ha kani ka long back ka jingkran kelum ha ka ju long back kumtai man kisnan habedi ka budget speech ha ini menerba baru sikatan haga budget speech ni saya kalabi ka rukom ya council banai kumni ngatrai kumbala ai jingit na kalian kumbala raise dengan new member desa legislative committee hakaya pergi budget presentation kila aban study ini bahkan dari break up kenang ba conference dan briefing commission dari yang mentang ngatrai ki move commission kat kum ka budget book kebala provide sekali kublai shibun Mr. Chairman sir namar banga kenal nga lalong teng khot jokene ke yeng bat ngalalong WM in charge te habangi lamang kemudian ketua department lapan mang pisah ketua dengan kerpat kumbo pila IMP ka jing menjur ba nangni sekhmat ki isi ngenda break up wise no ya ke demand for grant ya kani banginang ban snutu kano ka di department boper ki wa pisah mentang ko parsuli ke bentang kata galon ka report ka jide bat ka Patricia Machine. Now I request your in charge to present the report of the Executive Committee on the reconstitution of the Khasi Traditional Medicine Commissions. Mr. Chairman, sir, I beg leave to report that on expiry of the tenure of the Khasi Traditional Medicine Commission, the Executive Committee Khasi Hills Autonomous District Council, as required under Section 3 of the Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act 2011 is pleased to reconstitute the aforesaid commission with the following members. Chairman, Mr. T.W. Khan, Executive Member, Khasi Hills Autonomous District Council. Secretary, Mrs. E. Nonghulu, Joint Secretary to the Executive Committee. Members, 4 eminent Khasi traditional practitioners, Dr. D.L. Nongspung, Dr. Mrs. Alka Kharsati, Dr. Boss Merthong, and Dr. Dras Rani. 2 eminent practitioners of other system of medicine, Dr. J.P. Lindo, Dr. Balanster Basyomoy. 4 eminent members of the civil society, Dr. A.K. Nongkanri, Mr. Alantri F. Takar, Mr. Kitbok Lam Nongklang, Dr. Don C.M. The duties and function of the commission are as laid down in the aforesaid act and the rule framed thereunder. The report is placed before the council for further
of approval. Thank you. If any discussion, member, show and approve. Mr. Chairman, sir, dengan sengap ya kejeng puli we am in charge traditional medicine. Kidon kato katne teli ki kerteng ngamtip kilong ki babiang nem mada pipet I Dr. Ike Nongkenri. He has got to do with sociology. I don't think sociology has got anything to do kandon kabanta kabanede but traditional medicine. Te yalan tri dakhar tengah sungtho hi by day naga parti UDP to ya kata tengi apriang hima te nilai kumno to mangamtip hadu kanno idon experience ka bayade bat ka ai dawai traditional te bat so iwe ye kumto kidbok lang nong klang ho ide na constituency jonga udai u samlarang ba oblapau bhag sembalang tambah ngamtip hadu kanno kila benno senyang sakabide bat ka ai dawai Dr. Don CM tengah menjur namar ba udai ha hakabayu chemistry la siula benno senyang te toh kam lelei mah namar ba ka syong ke isi bat we am in charge banjir te hendai ngamtip hadu kanno kila benno senyang sakane kabide bat kene kakam ta compare te la dalong ngan chu kerpat yo dang don chu ki eminent persons ki bede bat kane ka kam le se ngan chu ai jing mut ya I am in charge la dai la ban ko op shu ba kane ka kam kan long ka bomentoi ban kan tiu ya kata ka dawai kan bat namar hangne ngala ban ai jing mut ya I am in charge ba la da pipet ka Kerala ka wei ka ba pen kringi ki nong jongo kai perthei sapo Kerala ka dai kane ka traditional medicine yang snow and shuai jumut ya yam in charge but ya ka isi hi balese kane kan long ka wei na ki banta ka bangin kring ya kinong jungo kai perthai banwan sini sepo jela jungi bakidon kini ki jing ai dawai kenbat bang yong mo te ngapai kum kini ki spa ki bakielet mo ki bobon ki bru ki lek ki siu di ki haja pipet bopli nong kham jungi uyo si spa tengka phu besar tengah snow ka isi ka la ban simbanta ya kane bangin kentiu ya ka jengo kai perthai lengba kane ka jing ai dawai ka ba ki nadu ki long shwa man shwa kil ai ma shwa jumo de ki isi kane kan long ka wei ka bangin kring ban kentiu ya ka jingyo jong ka isi ka bangin kring ki brio na bar ba hapo megaliaru ka de ka wei na ki benta ki ba phila banwan manyo kini ki jing sumar lengba ka traditional medicine pin pai kum ka Kerala ki bobon ki brio ki lech the namanta kane ka traditional medicine ngaswa jumot ke isi bukan perkhat ya kane tangita ngadon panai jumot Mr. Chairman. Mr. Chairman kubisibun ya I member Badan Burom na po Melim ya gitu kijing ai jumot ki jongpi tengah syukwa ya keban pensyai kendiat ka jing ade begini ki member I Dr. Ike Nongkenri ide iwe na ki member I bajudan nadu ki senam ki bamenswa ha ki babun ki komiti hang Nepal District Council lano sinyang sibun bat ngalai iru ha ki records ha ki niki commission ki baladak ila ai la ka jong sinyang benhei jong I ki jing ai jingmut bilong aktif ha ka ni tena ka kadau na kalian ka jong sngoba ngidang dei ban pen I ha ki jing dei ba alam tri khar sikwa ban pensai kam da dei kata ba ide khot jong ka UDP tenre udei we pat u rangba uba don ke interest ula penpau da ka jinglong voluntary ke jong u bo kwa ban don ha ni ka commission u ma kwa ban da sinyang tena ta kada wi kwa hi ban sim ki bri ki balong voluntary knang ba ki la ban no sinyang ta ka jing dei be ba kit bok lang nong phlang ini iwan na ka liang jong ka MLCU na ka liang jong ka Martin Luther University nama ka don ka MOU ka bangila ya sign ha ka commission ba ka university ha ka bakin le ya ka research on ban ai ka training na ka benta gini gidong ai dawai khasi te ngasu ban priang ya ka jing ai jumut ka jong phiru kumno banang improve ya kani bat nga kermen ba hadin baladet ka jing snai kani ka institute ka bangi ya snai na ka liang ka council te ngilala ban le kita jing ai jumut ki jong phi wish good Mr. Chairman sir ngindang dei khot umat mai jong knika District Council ngitip bai knika Khasi Traditional Medicine Commission lapas
senam aja katway. Tienrai long nagaliang jongi kita kat buat mai empat datip pat sibun habai day buat kenika Khasi traditional medicine. Tien syukwa bantip kum dekat buat mai long ki bentah kiba nagaliang jong kwa penting syai no mi charge nagaliang jong ni commission ki bentah kiba keladap le ni senam keladap bat kiba nang sale ni senam kiba sawan. Mr. Chairman, aka commission ke Baningkong ngatharai kam sumadon kanunu ka activities namar bangalai iya ki records ba kim sumkhat wat tangi gawe ke meeting lu dan re haka commission ke baar la frastin ki la song ke meeting bat labun ki suggestion bat ka kam ke ba kongsan kalong ba ban pensyur ya ki mong ai dawai khasi bakin register ba kani ke commission kenapa kan dan kedakaan nama kani kalau ada kedakaan kenapa itu iki tiga ni ke proses kedang yang pada keju ke poru layasan ya ka nika MOU bat ke Martin Luther University hak bangin pelong iki awareness lemiki training program bat kini ki nong ai dawai kasi tengah nakalian kejongan ya kerpat ya ki nong ai dawai kasi bakin once kemat dan register bat kani ke commission kejongi kenang ba nyelak dan pekpat hari ini Islam ki banwan kundu ban ajingerap nak bentar jong kini ki nong ada wai kasi Tidang simpornya kalau ajan dap ketika institut tipo dum sopet ning nama kelama sna Lukuan diskus dengan kenang dia clarify dengan yang charge dan sure dah yang charge Mr. Chairman soban ai kublai ke jing ai jingmut jong ki arngut ki member i kongres na po nong scan ba di ba bela nang te ba lam bang ti na po mo plang te ka hadu mentang la register kombalai pungut bang aku aru ban pensyai hindan ba ka jing sange no jong ka registration ya kini ki nong ai dawai kembat hakini ki senam ki beladap kalong ba nimpat la ban frame lut ya ki rules ni ki kendon kumno ban register kini kinong ai kembat te takadau na kermen ba lemba ka jing approve ko jong pi ya kani ka commission ka bathamai minang la ya ka bat penbha shu ya kita ki rules kumba pi la ajimut na kalyang ka jong pi bat ha ka jing de ba ka institute ka balasnang thi la estimate ya kani ha ka jinglut ka basan kru ya funyolak khandai fu ar hajar but ya ka order la issue haka senam khat arhajar khat mlo haka khat khandai teruk benai basau tinre namar ba kadon ka jing delay na kalyang jong ka forest department dan ai ka clearance hang tu te ka kam kelas dang no haka benai uba benai Julai jong ka senam arhajar khat pra te ka por ban tre ka ban pendat ikni institute kalong asnam te ka kam hadi mentak layak kembah 100%. Tinggi kerman bahapo arhajar harpo ngin pendap ikni ke institut tai long jing betsan ke jawa to kumtum na dat ban discuss kayin ke menjuri ke report to ta la poisi ke dokurat tat ngapen kan mau biang bagat kum ke notification dater arpo benai balai aja ke khandai ya election na ke benta ban jip deputy chairman labu haka arpnyutrik benai balai aja khandai bari nomination paper de ban pen poi show secretary lasai arpunri benai balai aja khandai shwa ka khat arbaji means me but and scrutiny haka por khat arbaji khat san minute the house stand adjourned till tomorrow 26 March 2019 at 11 am